nona pengangam pura pisak aingge aratu idedani para pamiarsa sinareng sami saking iriki titiang nunas agung pengampura pisan edane sang suling pemekasnya ni Buya Tio Saratu wantah mantu kereng aratu idedane sang sampun rumah gesulinggih makesani tamat mengaku peratnya kejatennya nih titiang puniki wantah jamet tamet pisan titiang aratu kenginan purun radis titiang ngaku kuning nyawa bakang oh ya kepasir walu ya purun mana titiang pelampang bergah pacang nasikin segare utawi purun raris titiang ngawuhin atur ring sang sampun maraga peratnya aduh ya pacang ngawe terpetir mawiwit antuk ketambetan titiang sahetan mari raris mapiranti antuk kepunggungan titiang sampun pasti kayang titiang doh pacang presiden ngeledangin aratu idedane paru pamiarsa sinareng sami napi malih presiden antuk titiang ngewangun sane muaste kasukertan dasarin mak lalu semalihnya nedani angin pina ke dasar manah titiang boyo nenten Tio Saratu wantah mawiwit manah papolosan utawi sane kepawos manah ngelalu iya den kangen gagoyonan ngararis risade kale titiang iringang ratu idedani sinareng sami menawi teu makeh hiwangipun utawi makeh kirangipun diastu titiang pacang angin kakedekan napi malih punika gaguyonan saking elang mana nampi wantah jati-jati mawiwit nekeng tewas elah pisan manah titiang pacang nampine naratu saat sawang guru sekencan sane pangguhan
napi sakeluir sane pangsin ring sajeroning keuripan titiang serai-raina punika makusami waluya gurun titiang ratu sinampura ratu om santi om.